ya. Ai man. Ke landa ta wi mamuto ha o tla kuriana mono se go gubedi mpedi lo bona ga tola ke lo bona ga tola kora ba kora utati hele ere ke o fe papatso mona he wena mo mamedi wa Africa FM kitse ha o shebella ka magangang ho ba karolo ya moketona go ba ka ona o ntse o le lapeng mono nomoro ga re mogwa wa go kena mona magangang mona moketing mona go kena moketing e tsa go fono ya ha be le data e tsa hore jwale ebe o kena ka Facebook ebe o re mo Africa Radio Television o e batla mo Africa Radio Television hayi o sukudisa o ska etsa ka mo Africa o etse mo Africa mo Africa jwale ire MRTV hayi ba go e ba neka ga ntsukudisa yona e tla be se yo ngolla itse MRTV e tla be se ngolla mo Africa Radio Television mo Africa Radio Television jalo so penya mono no tla ga live ka bo khbedu mono so penya mono e bitla kanza ndawo mono no jalo shebella o ba ka go ya mokete o ntse o le lapeng o ntse o le kae la o le jere jeng o go tswe fela a nyana fela na go mo dianza etsa ka mano go tswe fela o shebelle fela e ba o bjo shebelle fela ka mane ne jale o hutle o longa le ntse go no no e ka nqela ka nqe a theputse ya theputse da a jere o kire ke mo moketing kana go ene mo jale taba tsa gona ke tsona tseno no he o le ka mane ne ga o YouTube ka mane ne ga ho YouTube ka mane ne ga ho YouTube o ka kena le teng o ntsetsa ntho e tshwana ntsetsa ntho e tshwana e re ha ke o fe papatso re tle re boele re fe ndate boima pina ye nngwe monna mosia wa le sobeng kwana le tajana mogao jena o sa ema ka mona ka majwa ditsheni ka mona a ka eme fela yo tajana mo ya tajana e re ke o fe papatso he wena o mamedi wa Africa FM ke ena mona ke karolo ya batsietsi ba mokete ona wa gona ona o shebeletseng ka maganga dumelang Basotho ba heso tsatsing lena re le tshwaretse taba tse monate bahwebi ena ke menyetla o ka ifumanang ha o le agent ya my wallet o ka romela tšhelete o ka thusa customer ho kenya tšhelete o ka thusa customer ho ntsha tšhelete o ka rekisa motlakase le airtime tshebeletso tsena tsa ho ba agent di qala ho mohwebi ya monyanyana o metsukudi ho isa ho ya moholohadi hape bahwebi ba ka fumana disebediswa tsa mahala tsa kgwebo tse kang point of sales, enterprise resource planning system, customer relationship management system, human resource management system ke kuno e kgolo ho kgwebo ya hao ho sebedisa my wallet ebile o le agent ha o le customer o ka reka wa patala ka my wallet la ho sanka phone ha ho lona go nyena COVID-19 bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa nomoro ya 27000111 kapa wa bua le rona WhatsApp nomoro ya 57166487 kapa wa etela ofisi ya rona pela sekele e kgolo ya Maseru Speed Complex first floor office number 1 Mosotho wa eso sebedisa my wallet e tla o tswela molemo ai he wena e digontsho wa tela nyane digontsho na dewi e boka ha re ba franisa ka pina ndate mpa pele ho mono a go ba phetela dinomoro bona le ke 6400 6464 ke 64002121 yena ndate bomme le lona bondate go ipulele mabitso gona le bomme mang le bondate mang ba ho kae ha re qale ka mona ka motha se ke tseba ga ja motha ebile ne ke tsa fa ipulela fela ke tla itewela ke la khaitsedi ya ka ya mosia motwazi bane le uka
Ke ka. Ke reng ke kupela ha ke le pela yena ke tla fumana matla ka kone ke fumana matla. Yo dawe. Asa ile. Ya wale. Le mo hatsa e tla ga ntsa bona ngwana ska ba re. Hai ngwana na yene na ntsa fra. Ha tsaba hore. Ke mosia wa ha bo. Ah, o jo mo jetso go thopela Molemo mo ga eta le ba sa ntsebeng ke mamotimpana mantae go tswa ka matseng ka mona ga mothana Me ba motimpana mantae. Ba bona he. Ga itse diaka. Ntate nna ke me mabo ka mfoko. Tla gona kwana. Ga mo go phana matseng. Oh. Sehlopheng sa dinotsi. O sa dinotsi. Ntate. Hey gosh. O mona de mokete. Go mo tshabeile. Ya bana ne tse di futsa. Tsolo o go tloetswa ka maganga ngwana ko jwa. Bohle ka phala ne re maketse empa he re thabetse ba karolo ya moketona. Me ona jena na ba o mametse ba o shebelletse kwana mafatsheng kwa. Ntate. Hanna we. O thabile. Haholo. Ke thabile haholo ka nnete. Ke leo. Bontate atamela. Yana. Na ke tshepa go le. Ke dira mo ga di tshele. Oh. Ke sebetsa dira mo na e. Oh mokgwa o ke drama. Mona o tlameha go rutla o tla ile ngwe ena ya o qetele na go ke batla wena mo Oh, na de tsepang go bedi wena. Na khalibizo ke setšhaba matladi. Wa tla go sikwana na sa reta nda bigi go ina mme ke mema setšhaba matladi. Ta go isibina sa rata ga moswane ga rona ba go hantle. Ya nda ke tšhoba. Alebo. Alebo. Ai go le mo pore. Ai o. Na de wim. Njeze o gana ga ba shebele go ka endate. Go itse number 3 mo se ne re mo nda. Na number 2. Number 2. Ke amagata man. Ya magata. Ke amagata. Ke amagata re rata de maga.
Chaile empa he ke ba nda de mahau tsheu o ka mana ka Fixback o ntse a mametse ebe Bobson Messi Hauser le yena o Bloemfontein o ntse a shebeletse nda de Msala Mokobotsho ena o mane Mbelkomo o ntse a shebeletse Jojo Mose hoting bina da de wima au bina monna le matandiwe makopotsa o shebelletsa le Pretoria ha ba nna mmuso sekese le yana ke nonza ga le mamogana wima e jalo hore o ga bogata bona maka ka makwenya ba kana makwenya Anne da jere wile ne poka ba sala tla ba medi ba Afrika ba sala ntenda twa ntse re tsheditse jwalo ke Smart Tel Money Econet Telkom Lesotho re tsheditse jwalo ke Soul Media re tsheditse jwalo ke SSP Sugar re tsheditse jwalo ke Diamond Candle chika net hele e re he ke ba o ba ile mme ha ba tsamaya jena ka ne dere ke o fe pina ka ne ndo bona wa tswa Mosotho ga hela ga wala ndembe sina molemo yembe hayiyo Sebata, Olu Mori Sebata.
sebata Molimo sebata Molimo sebata Molimo Tadi mereki sebata Molimo Mekumuta sebata Molimo Tadi Botswana sebata Molimo sebata Molimo Tadi Sepang sebata Molimo Tadi Woyima sebata Molimo sebata Molimo sebata Molimo sebata Molimo sebata Molimo Tadi mereki sebata Molimo Tadi mereki sebata Molimo Tadi Botswana sebata Molimo